Hvaljen Isus i Marija svima, pogotovo neka blagoslovi Gospodin vas koji ćete usplit na ove demonstracije protiv zloduha sada u četvrtak. Nek vas prati i neka vas čuva. Možda postavljate pitanje zašto idete na demonstracije. Zato što je Istanbulska konvencija žig zvijeri, zloduha. O kakvom se žigu radi? To u Svetom pismu Otkrivenje 13:18 kaže: to je broj zvijeri, broj jednog čovjeka, a broj mu je 666. Dakle, 3 šestice. 6. Božja zapovjed: ne sagriješi bludno. Dakle, blud kao takav u normalnom odnosu muškarca i žene, homoseksualnost, lezbijstvo kao druga šestica i 3. najogavnija pedofilija. Svi ti troje sadrži Istanbulska konvencija. I svaki onaj koji na bilo koji način prihvati Istanbulsku konvenciju, bilo da je podrži svojim glasom, bilo kao čovjek da je prihvaća, on prima na se žig. I svaki koji primi taj žig, on se stavlja protiv jaganjca i vojske njegove, protiv Isusa Krista. Sad znate zašto idete. Svrstavate se u boj na Gospodnju stranu. I upamtite, bez obzira što neka država ratificira to, prihvati taj zakon, za vjernika on ne vrijedi. Kao u komunizmu kad su donijeli zakon nema Boga. Za vjernika to nije vrijedilo. Tako i ovdje. I nemojte se osvrćati na one koji kažu da su vam vođe, a nemaju snage Duha Svetoga da jasno prozbore i ovome se zlu odupru. Zato je Bog izabrao vas. Neka vas blagoslovi, neka vas štiti, neka vas osnaži. I nikad ne zaboravite, Gospodnja je zadnja i ovo su zadnji okršaji protiv demona. Ne dajte žigu njegovu na sebe. Ni bludništvu, ni homoseksualnosti, lezbijstvu, a pogotovo ne pedofiliji. Bog nek vas blagoslovi i čuva, Otac, Sin, Duh Sveti. Amen. Vaše korake pratio, slavio nas nebeskoj sve doveo. Slava našem svesilnome Bogu u vjekove.